les droits de l'homme ko ɗum menen min innata ka droit ko les libertés publiques, c'est-à-dire ko piiji ɗi anndanɗo hoore mum e tagaɗo o no hatton jinni e mum ma o heɓa, tagaɗo no hatton jinni e ɓornagol, tagaɗo no hatton jinni e waalagol, tagaɗo no hatton jinni e miijagol, tagaɗo no hatton jinni e wowlugol, tagaɗo kala no mari droit ñaamugol, tagaɗo kala no mari droit ñawdagol, tagaɗo kala no mari droit janngugol. ɗum ɗon fof wiyete droit de l'homme on ko Nations Unies addi ko. so ngari article ji ɗin on taway ɓurɗi ɗuuɗude ɗin a sikkay ko ɓurano on ɓe fonti ɓe ƴetti ɗuɗɗude article ji ɗi. jonnon ko e nder loni on ɓe tawi ko ɓe innata kon le système de Nations Unies. le système de Nations Unies ko honɗum woni ɗum ko calɗi moɗanaɗi wonondirɗi e organisation international on wawo si ɗin ala no wawa si loni ala. par exemple le système de Nations Unies wona ko ɓeynata kon PNUD sifa ɗum ko système de Nations Unies koko annduɗen ko wiyete kon OMS organisation mondiale de la santé, ɗum ko jeeya ɗum e système de Nations Unies on. ɗum ɗo fof koko arti e telemma sergo fii o tagaɗo yo o wuuru ka ko tedduɗo na o jasuko. joni noon telemma sergo ko ɓeynta kon organisation mondiale de la santé, juɓɓudi aduna Allah yankori yowitindi e cellal neɗɗanke ko ɓeɗɗo fof ndaari ɓe tawi ɓay taga ɗon no hatton jinni e cellal, ɓe daari ɓe tawi ko wiyete dorogu ko wiyete alcool kon ko wiyete doore kon moƴƴana ɓanndu tagaɗo, moƴƴana ɓanndu tagaɗo, moƴƴana cellal makko. ɓe dari ɓe dépense milliards de dollars fii yo tagaɗo wawa wuurude tawa ko o tedduɗo, tawa ko o selluɗo, par ce que jannanangal piiji lorruji tagaɗo on ɗi poppajji ko lorruɗi mo kanko neɗɗo on kanko pilote o adna o, kanko doginowo adna on, so tawi kanko o ñawsi haray adna on o darike, si tawi o ñawsi o feeti haray adna on darike. jonnon ko honɗum ɗiɗo communauté international o Nations Unies OMS e COP karta fof muɗum ɓe fof ɓe pottani toku ko toŋa ɗum, alcool ko lorroju ko toŋa ɗum ko hunde nde moƴƴa ko nde boniri, nde bonnayi haqqille neɗɗanke o, nde bonnayi cellal makko ngal, nde jaasinayi ndimu makko ngu. ɓe fottani heeferaɓe, ɓe salligota ko juuna, ɓe lootota ko longal, ɓe uddite pas séance hay goto udditoraka ka Nations Unies, wona conseil de sécurité o, wona ɓeeɗa hande ɓe jooɗaki ɗon goɗɗo wi ɗon inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu, koɓe fuɗɗata ko excellence 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 mesdames et messieurs. enfin so tawi ɓeeɗo yimɓe ɓe lootota ko longal, ɓe fewtata qibla, ɓe seedaki la ilaha illallah muhammadu rasulullah, ɓeɗo si wi dorogu no harni, ɓeere no harni, ɓeere no ray, nandoɗen l'islamu kañum kadi, l'islamu kañum kadi yo honɗum wi fii ko postoji ɗi ɗotata ko longal, ɗi fewtata qibla, ɗi juulata, ɗi udditirta tumbodiral mum yettugol Allah na juulugol e nelaɗo. si ɓeɗo wi'i ɗum ɗo moƴƴa min haɓay ɗum milliard eluɗi communauté international on dépense fii waɗugol frein e drogue ngun, fii ɗanningol ko wiyete drogue, fii nanngugol yeeyoɓe droguɓe, fii nanngugol drogue on e éliminugol gese ka ɗum remeteɗon, ɗum ko milliard joni ko dépense a fii muɗum. ɓe tata adnal on fof no foti. par exemple so ngari ka ɓeeɗo no jeeya e pays ji adna Allah fof ko ɓurata yamɓe ɓeeɗe sur le continent européen. e nder continent européen on Pologne e Allemagne ɓen pooɗay biniri,
kono so yii Allemagne neɗɗo si tawi doginayi otowal doginayi oto e nder leydi Allemagne ina woodi goɗɗum ko ɓe ɗaɗata ka hunnduko ma teftugol anda degré alcool ko memuɗa ɗum si a meemi si hewtibero ha kaɓe tongi ɗon duuɓi 10 a dogintinta otoware nder Allemagne goɗɗoji tawɗonna siwa hewtugol nigginagannagol boy siwa hewtugol nigginaggannan seeɗani memuɗa a memay otowal ngal ka maɓɓe a memata ko wiyete alcool ko par ce que si a yari haqqille ɗe sotti a ƴetti walango no gasa ka tampona woɓɓe no gasa ka antiji maya lorra kam ɓay memay woɓɓe goo ɓe inni haray yarowo beere doginta oto ka nder leydi maɓɓe fi kala hiɓe mari usine ji muɗum kono hay si ɓe perta hay si usine on sodantake ko wontiji yimɓe ɓen ɓurani ɓe yo daɗɗu hedi intérêt pays maɓɓe par ce que hiɓe anndi ko wiyete ɓantal ko wiyete ngam on ne peut pas parler d'un développement sans parler ce qu'on appelle la ressource humaine. La ressource humaine, elle est primordiale dans le facteur de développement. Rawingol meɗen mari ɓocciti meɗen mari kange meɗen mari jama kono si min ala jannguɓe min ala faamuɓe min ala feewuɓe min ala huloɓe Allah min ala sendoɓe fotata ko bonoji tun aɗo woji waɗi kap ko tuma wara o ma tuma jara ɗeɗɗimo o tawi ko sifa ɓen ta sappo kuran ta sappo diyan ta sappo fus jamantino ko ala hara saƴey ko wiyete ressource humaine ko neɗɗanke ko wari poftojo on kañum himo tettini fii takaɓe fii neɗɗanke yo neɗɗan ɓeytis yo wuuru yo gurnam makko ɗanta jon noon ko ɗum ɗo communauté international o goɗɗe ɗen ko formellement interdit ya yarude dogina beere nden ko hunde jaasude poftojo on no jaasini beere si tawi hara hino nder ɗo waɗuɓe Amérique lebbi 6 petinoɗe États-Unis kono komi janngi Amérique bon ɗum ko bibliothèque ji noon komi janngi yaasi Amérique on ko addi kon haa tawi ko waɗi ɓe kaɓe won ɗon kon a yehi Amérique a yehi par ce que wona ko tippi koko yangana Allah noon o wi o bonnata yangiɗo anni la udiu amala amilin minkum min dakarin aw unsa ba'dukum min ba'd mi yeɓata golle golluɗo hay goto e moɗon o woni gorko o woni debbo sabu yoga e moɗon ko yoga iwi Amérique gollu kala waɗɗo e nder Amérique no andi kala mo yiwɗa no yara goɗɗum Amérique siko koytiri siko biniri tawa mo waɗi kaydiri mo suuɗi tawa mo rabbi mo waɗi kaydiri ni suuɗi andi ko ɓeere woni yarde ɓe hertay américain jon hertay jogagol biriri beere yimɓe ɓe yi anda ko ɓeere woni yaɓɓe haray mo kufri goɗɗum waɗɓe amérique sinonoɓe wawi seeditade si tawi on tigi yaray beere nden o yahay kande yarete ton o yara o accande ton o yarta si tawi o yaranayde ka laawol o waɗay kaydiri o suuɗay kala mo yiiɗa hino yarata ko yarata ko himo suuɗi anndu ko ɓeere woni yam ɓeeɗo noon yaati ko fotfoɓe monsieur Colin Powell iɗen anndi ko kanko dirige no e l'armée américaine ɓe ɓen premiére guerre du golfe mo windi livre Powell o inni wo ko honɗum waɗi si men gañi guerre o ko ɗum si américaine men gañi guerre o o inni ko ɓe gañori guerre on kanko Colin Powell interdisno ko ɗum ɗo woni une première fois postojo woni américain jo woni n'importe quel blanc yo immo ko pays makko o yaha e leydi goo tawa naɓora beere ko yara o inni so tawi ko kanko dirisata armée ɗen beere jokkata ko mo yara e ji mo yara e ndiyam alhamdulillah beere américain jo memata beere ha guerre o lanna woni guerre o nasama kalaɗi kaɓe yawma américain jo donc ko hollugol mo windi livre on ko holli
ko fiwol waɗi siɓe gañi koko on ko ɓeere o woɗɗintinno e soldasiɓe américain ɓe complètement ka nder golfe ha ɓe abti ɓe tawno jaɓali memen joni noon so tawi portoɓɓen kamɓe ɓe rendike e mayre ɓeere nden juro gon kan e wolta sa nanguidama e drogue amérique ko ɓeyyoto no soka goɗɗo duuɓi temedere duuɓi 50 fimo nanguida e drogue 150 ans a intervenantake sa nanguidama e ɓeere e nder ko wiyete amérique on e nder leyɗe portoɓe ko wiyete drogue ko fii hol ɗum hiɓe hulani ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe andi so tawi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ñaami dorogu ɗum ƴakkiɓe ƴiyeɗe ƴakkiɓe toppe ɗen ɓe nawnay ɓe nawni yare ala ko gollana ɗoyji maɓɓe ɗen so tawi ɗum fewtiriɓe haqqille maɓɓe ɗen jooɗaki koɓe wowlata kon haray régula koɓe huwata ko régula freinay développement leydi maɓɓe ni woto jon ko kettorani drogue naati wigol ko wata Allah ñaawoy mo laakara naatamo yiite woto jon considéra aljanna considéra yiite no andi mo maayi perdi ko ɗum o andi ɗeɓeron ka portojo mo andi mo maayi gasi kono ko ɓeru gurdam hum kumɓe jogii ɗo kum ko wata kum ɗo yeefo ko ɗum asiɓe toŋito gonka leyɗe maɓɓe joni noon aren e deuxiéme point exposé men on ko honɗum l'islamu on yewti piiɓeere ko honɗum l'islamu on yewti piidron ko adi aɗi kon il s'agit là de dégager les grands objectifs de l'islam ou bien la physionomie adi l'islam dannugol piiji joyi ara nun ɗum l'islam ko ari ko danndugol soofa protégé ko wiyete kon diina la religion diina kan yetta reene ka dande hara ka yeetaaka par ce que jogitagol diina kan c'est un gros facteur de développement aussi la religion diina kala yimɓe ɓe ala diina ko yimɓe fof ala fuuɓe ɓe nafata e fof ko zéro ɓe ɗotata hay si tawi noon ko diina ñolka diina ñolka jogiiɓe diina ñolka ene heɓa organisation développé o ɓuri mo ala diina hay fof mi jonna exemple pays ji développé ɗi fof daynani hoore mum so fof maɓɓe hiɓe mari diinaji hiɓe teddini diinaji maɓɓe ɗin kadi par exemple les États-Unis d'Amérique diina nasama kala e nder Amérique diina woto diina ko religion nasama kala e nder Amérique eɓe gonɗini ɓe andi Allah no woodi eɓe andi laatara no woodi ko ɗum waɗi hay ka mbuuɗi maɓɓe ka dollarji maɓɓe enna in God we stop koye Allah min fawi kala tuuɗi maɓɓe jani ɗin fof par exemple dans leur juridiction je vais parler des tribunaux par exemple dans leur palais ka city hall ko ɓenta kon city hall ko sete ko sifa ɗum wiyete palais on New York mi waɗi ɗo yewtere ka city hall haray no windi dow to wondema ko Allah min holori no windi ton donc ɓe teddino fo diina ɓe fof maɓɓe koɓe religieux ɓe jaɓa kadi selon la constitution américaine a laamota ko Amérique si wona hara naata e ka toytiru ma yaa e ka juulirde sa goɗɗina laamta ko Amérique sa boaki ɗum donc ɗum andi to ɓe teddini diina kan bare leyɗe koloniji espagnol en kañum e Portugal sifa ɗen leyɗe ka tata batte diina yahaadi ko ɓe andi par exemple wono monsieur Guinée Bissau oy ko nulluru ɓeere num e jiidora on e gamol ngol toytiru ala juulirde ala sifa ɗen leyɗe Amérique du Sud ley to leyɗe gono toon ko tawata yatake ka toytiru hayre lunnatake
bi nafi ni ko no dagi ma rewgol hayre nen no moƴƴi o wiyata ko ɗum ɗum importance ko wiyete diina kam. Regardez le Japon par exemple. Japon hiɓe mari diina maɓɓe neɓuka no top maɓɓe ɓe kan diina kan buda maɓɓe hiɓe nder muɗum hiɓe jotti ɓe uddinato tan ɓe wondi e neediji maɓɓe e faamuji maɓɓe. Donc ɗum waɗi kala leydi ndi tawata ndi considéra diina ndi ala fi diina ndi hakkitaka e diina to sampe. Ndare hakkude ɗo les États-Unis d'Amérique kañum Russie ko limanu ngun ko limanu ngun ko ɗon ɓe seeɗi ɓe no ɓuri ɓe wawde tappude condi fes tunkari ndin e ko wari teko kaw Russie no ɓuri ɓeeɗa to kono ɓayi Russie kañum si a tawete ka parti communiste a jeyete e dirigeant de cadre je moɗanaɗo e nder Russie a wondiray wonnema ala hay hunde ko rewata alata ka julirɗo e yataka cocir ɓe fondi révolution maɓɓe ko ɓeytatel la révolution bolchevique de 1917 en 90 Allah lantiniri ɗum fami ɓe wotti ɓeyno ɓe hiɓe yiltiti ɓaawo ɓe lancitiɓe seedi e oɗo no premier sénateur américain adiɗo wonde sénateur américain hara ko dullo hay woni yo wondir ni o ko daddanoymo alqurana non reste tranquille alqurana ka maison blanche ɗo tawi ko deuxième président des États-Unis alquranare deuxième président des États-Unis noka bibliothèque ka maison blanche yake ɗo na nelana na alqurana noka white house ɗo ko nden artoya o wondiri e muɗum yimɓe ɓe alqurana woni ka maison blanche tawa ko deuxième président maɓɓe alquranare nen waɗi duuɓi temedere binde waali ɗon ine nder ton bible on no nder ton na sikka ɓen ko ɓawde sutti ka ko yeeso ko ɗon waɗi hari algallah fof no sabbi Amérique ɗo e ɗi élection ji par ce que ɓale wino faala dullere nde par ce que ko jarrapuye molana ko suwa Amérique wonta kadi ka place mum holla adna o Allah no waɗi ɓe ka waɗi ɓe ɗon yoɓe jokke taw suwa Allah lancindira Amérique nde wotere tawno monsieur Obama lamanoki kono ɓayɓe fof ɓennayi ko place américain yo Allah waɗu barke e Amérique andi ɓe jokkodiri e Allah koy o wiyeteɗo Allah ɓe accamo ɓaawo ɓe wolay simakko soo kala on faami donc tawi ɓe wakkili yo faalejo laamo Amérique fi yo Allah soofu Amérique hara Amérique lancaki ɗum ɗo fof ko deeƴugol hakkille maɓɓe ɗe oɗo monsieur Barack Obama o hay o nangi élection ji makko ɗi ha gasti laamu ngun naafi hay o ɓannata taaki oɗo fof ɓannay taaki ɗawa ko wonde haalde fi mum ko kono ɓeygu makko Michel Obama o wiway pan ɗum ko nanganɗa ɗo kona hunde sama kalaji si mi yidima e taaki ɓeyo ande sa gañike sa gañaki ma mi yidima e turki ɓeyo andu sa gañike sa gañaki hara min mi yiltike ɓaawo maɗa ɓeygu makko wi ɗum han noon si tawi a nangi goɗɗum ɓeygu ma sapoti ala fokkita e nokku ha élection o wanni monsieur Obama battaki taaki sakkoya turki jon so ndaari ɗiɗo piiji fof ko honnukoy wondema nde ɗo hunde kamɓe tigi hiɓe inninde ɓe anndi résultat mayre ko zéro nafata hay puus ɗum kala puyangal ko wiyete beere drogue ko jon noon hunde aranere ko l'islam ari tangugol wiɗen ko piiji joyi gogo on ko diina kam ɗimmon ɗon ko honɗum l'islam ari tandugol ko haqqille ɗen haqqille neɗɗanke o l'islam no ari suufugol haqqille neɗɗanke o par ce que ko sennindirma en babba mban e pulli ngin en boddi nin ko ɗen haqqille maɗa ko wiyete kon intellect si ɗum iwi e ma arayange mummunte ko on gotum si iwi e maɗa tawi a ñamay ka poubel a haytay tonki a yennay tedduɓe a waɗay ko waɗaynoɗa ka hurgo ko yeeso fof a yennay mo yennatake si tawi haqqille ɗen ala est ce que nani tagaɗo wa jon noon ko ɗum wasi l'islam on ari ino sooga no ganda haqqille neɗɗanke par ce que sarti kala dewal ngal rewata ɓeynnay al aqlu haqqille ɗen tawo ɓeynnay al islamu tawo
سأجولي إن الإسلام ما توقع جولو الأقل ما هرها إلا إنه دي توا دي وود سياكي لا نونتا كي جولتي بس الإسلام إنه سوها إلا دي سيوتي وأدي الإسلام كدندقون بمعنى كل المتنكي ما ناهيو كان زوجي مكوني زوجي نينتا l'économie l'islam kañum kadi ino heewa jawdi économie on par ce que si économie ala si jawdi ala gurnan ala wala tu'tu sufaha'akum amwalakum wata on ƴettu jawle mon en jonnon taytuɓe mon en ɓe tawata ala haqqil andano jawdi gérirte l'islam ari hino protégea économie jawdi ɗin ha gasa yiltoy l'islam on ari hino protégea ndimu neɗɗanke on ko wiyete al ird ndimu neɗɗanke on neɗɗa on wonu neɗɗo tedduɗo tawana jasuɗo mbugol oɗo ko ni yiɗira oɗa ko ni oɗa nanguidama e ɗum ɗa ko accananoɗo o ɓattike ɗum ɗo l'islam préservi teddungal tagaɗo hakke ma ko l'islam préservi teddungal tagaɗon wi'i hay sa yi'i himo waɗa ko hersirta ko wata wowlu wata anda wiyete alhiba ñoore ko wiyete ñoore ko sa yi'i neɗɗo no suuɗino waɗa goɗɗum ko tawata si yi'ama o wirsoto allah wi'uma wata wowlu wiyete ñoore arama waɗa tigi kiyo daɗu Allah waɗi bornoje molanaɗe par ce que so wiino aya on arino ya ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min al-dhann ko borno arana on no c'est que sa yi musidɗo maɗa wata sikkumo sina ko moƴƴi mo yiɗa o a wi himo ɓurma moƴƴude on noon daɗi o daɗima ala ko o hula inde makko no boni e hula an ka bonni mo inde si tawi a fiɗi hino ɓurma moƴƴude ko ɗum allah wima taw kala tagaɗo mo yiiɗa wi'umo ɓurma moƴƴude borno arana on no jonno sa violi borno arana on goɗɗo ari ɗo tum tawi toni ɗin no ɓawɗi l'islam winoma wona koya sikku kanko ɓurma moƴƴude si paɗi toni ɓawlude ɗi ñama e curki ɗi fi ñamal boro o bornore aranoenga bonni ko ya wiwno ko ɓawlini ɗi toni ko ɗum astahfirullah o jemma wowli ha toni ɗin ɓawɗi ko ɗum jonnoɗa wiide nayi a wi o fiimay ko selon qur'ana o ko wima ko ɓay noon nden bonnore aranere a lankiɓe allah wimata sikkumo sina ko moƴƴi a joolide ari yeeso allah toujours nadde bonnore kala kadi ya ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min adhann inna ba'da dhanni ismu wala tajassasu deuxiéme bor sa ndaari ɗi toni no nande e fiimowo allah wi daro ɗo ta ndaaru siko gonga watta jastu ta ndaaru so fiimati mo kalude sa ndaaraali andata sa laɓɓitaali ɓayna ɓayo suuɗoy to woni joni noon si ari tun woni ɗo seeɗa tun o fittori ley to a wiya wa joni o yehi fiimoltol ma lancude bornere ndimmore nden ko allah wima ta ndaaru kon nden noon kadi wiyande wuuso yaha ndaaroy ha huɓɓina o fiima a fosi bornure kanko ko bakkato goto o waɗi o fiimu an noon a waɗi ɗiɗi taw bo allah wima taw ko sikkumo sina ko moƴƴi a lantidiri ɗum allah wima wata ndan taw to watta gesso ta ndaaroy fusi nden bornure woni ɗiɗi allah wima awa ɓay o wima wata sikku sina ko moƴƴi a lanti bornure o winama wata ndar siko gonga a ndaroy a tawi o fiimi o wi daro ɗum troisiéme borno wi wala yetta ba'dakum ba'da a tawolu ko yiiɗa ko awata wowno ko yiiɗa ko nani ta ñaw hakke ɗum o daro ñoowo no mari départ ji ɗuɗon to a tawrinike ko départ goto o yiwta ɗon ara départ goto ko adna gonɗiɗo ɗiɗon ta holo hay goto ɗoni ko départ goto eyi ta holo hay goto fuɗɗorma saabu bandi o ɓurama an ukkiɗo e gundoji yimɓe ɓe ani digon andi ko mbo mino wima ayi roholi jom ola ko tawi noon ko ɗum wonno allah falaka wota on wowde ɗum kanko fimo wi to ha moƴƴi o waccite kaftane on waari o wi sappa ati andaki mo solliti goto anda
وزال من هذا السلام عليكم السلام هذا كان يصير انه هو يشكر تنظيمه عليكم السلام نيمو بروبليم awadi fo animo ko jengni no wonno Allah faala ka hakkunde julbe be ko dum addi aya on ko barugol dum jonno ko wasso wadani no o sanction wala nado waylun li kulli humazatin lumat al wayl qala Abdullah ibn Abbas ko wiyete ko wayl ko koloji jeyaade koloji yite jahannama ikawata jahannama o nyande toroto Allah laabi tapande jeedi yalla dandu dum way ñoo yimbe ko non suti wiiden ko wiyete ñoore ko yugol ko goddo suudi na watte o wadi tigi ara wona na yimbe ben taw yidano yo ando ko dum wiyete ñoore kono ayi bandije molanaade gono ton sibe fuddi ke ñowde godda wi e dani non anyo ay mo woni benna Allah ko yuno ko wata mi wonu baawo makko min walla Allah ko mi bandi tigi nek wala e tawde makko joni to sikano ko golko tawde makko anda bandi agal mangal fecciti o wi'ana tawno da makko nganga suusi Allah kadi wolu golle tawde makko fita non ta gorko sab majjere mande ayi subhanallah donc l'islam no ari hino danda diina tan hina danda haqqille ɗin hina danda jawti ndin hina danda ndimu ngun hina danda cellal neɗɗo ɗiɗo piiji jowi principalement atti l'islam ko siyo tagaɗo woni e jam ko siyo tagaɗo woni tedduɗo jon noon kala ko wonata sabu ha o jaata si tawiɗo joni goɗɗo teddinanaɗo accanaɗo wiyaɗo no wawi yewtan l'islam no hunji ɓurat si o poɗoyiɗo cocaïne ha guite ɗe falama futtude o darike ɗo joni o naati e yennugol baba fenɗo ɗuma o haray teddugal ngal o heɓunongal fof ngal yani nde wotere saabu bunugol makko haqqille nde wotere pet moƴƴindimo makko sabu ñamugol makko jogguma yargol makko feere mimminanimo nawnare ñaami cellal makko ngal feyanimo cancer ji waway naafigoy ɗum taƴay barɗe mais a survaynoɗo wonaynoɗo nafowo yimɓe wonta tawaɗanike fimaɗanike a sella yiyata kande kadi a nafata hay pus ta sabu ko mimuɗa ko halku maɗa feere nden e dow gonno tawa e mum ɗum ɗiɗo piiji ko piiji jaasuɗi ni ko woosi ayje qur'ana ɗe ɗe haɗi beere nden law ala ko yari beere e nder aduna Allah o ha hewti ɓen ɓe nelaɗo nelano e muɗum nelaɗo nelano e mum haɗi ɓe yarayno beere nde tawno noon Allah no reeni himo andi beere yaadata e l'islam o ɓay ko addi l'islam on ko fiyo tagaɗo won tedduɗo taw woni jaasuɗo ko ɗum addi l'islam o julɗo nawunu julɗo hon jaasu ɗum may kon ƴettata konngol ko ñowlata wonaya won tun simple julɗo walowo duulude jemma walla horude imminta coggi ka ngiwaade ɓay noon Allah no hattojinne gayi wawoji tartade heeferaɓe wawa wadde jihad wawa defandude cause l'islam o woni Washington woni Paris woni partout Allah no haton jinne ɗin gayi moodi yargol beere yadata e ɗum ɗon ka tawi noon ɓen ko yaroɓe beere moƴƴa noon sahabaɓe ɓurɓe ɓen ɓe fof maɓɓe fayda fewno ka nelaɗo nelteɗon hay fof yara e beere ɓurɓe ɗudde ɓe yarayno beere moƴƴa noon kadi ko stratégie hombo Allah waɗi fiyoɓe accu beere nde Allah tawi directement so wi beere no harmi ɓe yalta e taw déjà ɓenna mbawa intertike ɗum wonen duuɓi men tawno yareede men waytatude non l'islam o mboy ɓeenala toon may yalki Allah waɗi muran ɗum ka garrude e mum o attaque taw kande yeeyeteɗon ɓay ko si ɓe yeyama si sooda yara ko sa yii taw si sooda yara وعلي يسألونك عن الخمر والميسر
فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. على ذلك عندما في دور الكارت harmini carte ɗen ko piiji ɗiɗi pet harmini carte gogo on ko jooɗeteɗon ñalleɗon hara remoyaka yeeyaka hara gollaka e on pofugol tan ɗon go ɗum mum ɗum e ko fiirete ko